Miyamgi fangfam thokpa information kudimak phanganna bahona gani haina ngasi nauna wasak laukiba Manipur gi State Chief Information Commissioner Koizam Radhashyam na phongdorokle ngasi Rajbhavan gi Darbar Hall da Manipur gi Governor Anusha Yukina State Chief Information Commissioner oina nauna wasak laukraba Koizam Radhashyam na wafam ase phongdokhibane wasak laubagi thoramatu da Manipur gi Chief Minister N Biren Hanagi Chief Minister Radha Binod Koizam Manipur Legislative Assembly gi Speaker TI Satyabarta Minister Singh, MLA Singh, Chief Secretary Dr. Vinit Joshi Amade, Civil Amasung Police ki makok thongba official kya na sarukya ke. Wasak laubagi thoramadu lawyer bamatung, nauna State Chief Information Commissioner oina hablakraba, Koizam Radhashyam na paumi sing dahai. Right to information kamari lainaba sing miyam da mamut pana khanganba, kari karam bamatang da warep laugadage haibage lausing, mapung pana piba amade, pipam thokpa information kudimak pinabahonagane. Masiga iroinana miyamgi chawka thoranga mari lainaba thabak thoram sing kaihandana aruba amasung chayet naba oirakpa yaba information sing ningthina khangdoktuna Sinabagi thabagasi angamba thakta pangthokane mipung khudingmakna fangfam thokpa information khudingmak fanghangadabani haiba wafam RTI Act yaure aduma pu state amagi administration da soglakadaba leiba wafam sing pidaba hainasu yaudaban nate masi pumnamak ningthina ngak selaga khunai asi manglomda changsinba ngamnaba amade matam matamgi oirakpa mawong matau singi matung ina thabak tawgani haina Radhashyam na makatana phongdoke Praja singsi citizens well informed ohenba adom hoida अखोई डिसीजन टेकिंग प्रोसेस की नॉलेज से लेहनबा लोइनना मोइदा पियम थोकबा इंफॉर्मेशन की पियनबा एट द सेम टाइम अखोई प्रजा की इंटरेस्ट होइबा डेवलपमेंटल वर्क करेक्रादा अफेक्ट होंदना अदगी अखोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में हमदो अदुगी कनो दुगी जु काहनना अदुगी हार्मोनाइज तौरगा आई माय बेस्ट लेवल दा हुजिके एगोंदा सिनेरियो थबकसे आई तौगे हैना आई चपचाना डिटरमिन तौरगा आई कनो तौजरी एक सेल्फ सिदको हुजिकी राइट पिफम थोकबा राइट सु इंफॉर्मेशन जिंजे सिटीजन दा फंगनबसु सिदा प्रोसीजर याउरी एट द सेम टाइम हुजिकी सर्टेन इंफॉर्मेशन करी करी पिरोय दगे पार्टिकुलरली अखोईगी एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी दा अदगी अखोईगी इंफॉर्मेशन की सेंसिटिविटी न चिंगबा सही सिदा पीबा यादबा अदुगुंबा अदगी हुजिकी पीरेबा इंफॉर्मेशन सना अतोपा रेमिफिकेशन लाइगदबा खोटपा द लार्जर इंटरेस्ट अमा उजिकी प्रजा की इंफॉर्मेशन फंगनबा एट द सेम टाइम लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी अदुसु हार्मोनाइज तौरगा अदुमाइना टाइम टू टाइम केस टू केस येंगगा अदुम सोइदन तौजनी